mumeze neza mwese aho muherereye. Uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026, turi kuwa mbere. Turabasuhuje aho muherereye hose kugira ngo mukomeze mugubwe neza. Twe tumeze neza. Turi muri studio za Home Sport TV1 mu makuru agiye kwibanda mu mikino itandukanye yagiye igaragara muri no weekend tuvuyemo. Twizere rero ko mumeze neza, twizere ko mutangiye icyumweru neza, twizere ko ukwezi kwa kabiri kuri gukomeza kubabera kwiza, twizere ko umwaka wa 2026 intangiriro zawo zikomeje kubabera nziza. Amakuru y'imikino rero ni menshi yagiye atandukanye, yagiye aranga iyi weekend turi kuvamo cyangwa se tuvuyemo. Niyo tugiye kugenda tugarukaho amakuru yakomeje kugaragara hirya no hino, cyane cyane ku mugabane w'i Burayi. Rero wewe utarakora subscribe, reka tugusabe kugira ngo ubashe kuyikora mu rwego rwo gukomeza kudushyigikira no mu rwego rwo kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi ndi mu kiganiro njyenyine, ariko turateganya ko mu minsi ya vuba hari bagenzi bacu tuzaba turi gukorana b'abasesenguzi, tugenda tuganira ku makuru atandukanye abarimo aravugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane twibanda ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Afurika. Tuzajya tuhagaruka. Rero twizere ko muzagenda mugubwa neza kandi muzagenda muryoherwa. Mwebwe gusa mudushyigikire, mukore subscribe ndetse n'ibindi byose bisabwa kugira ngo mubashe kuduteza imbere kandi mubashe kuba update ku makuru tuzajya tubategurira umunsi ku wundi. Rero tudatinze amakuru yacu turayahera ku mashampiyona yagiye aba muri no weekend ku mugabane w'i Burayi mu bihugu bitandukanye. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi wo kwa gatanu muri Ligue 1, aho hagiye haba imikino itandukanye. Hari habaye umukino umwe wari wahuje ikipe ya Metz iri yakiriye ikipe ya Lille, abiza kurangira ari ubusa ku busa, nta kipe yabashije kubona mu izamu ry'iyindi. Nuko nguko uwo mukino wagenze ku mugabane mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma mu Budage, German Bundesliga, naho hari umukino umwe, aho ni ku munsi wo kwa gatanu. Ikipe ya Union Berlin yari yakiriye ikipe ya Frankfurt, biza kurangira amakipe yombi aguye miswi igitego 1-1, ndetse Frankfurt yari yabashije no kubona ikarita itukura. Hanyuma mu Butaliyani hari habaye umukino wahuje ikipe ya Hellas Verona yakiriye ikipe ya Pisa, biza kurangira amakipe yombi nayo anganyije ubusa ku busa. Nta kipe ibashije kunyeganyeza urushundura rwa mugenzi wayo. Muri Espagne hari kuba umukino wahuje Celta Vigo ndetse na Osasuna. Celta Vigo yari yakiriye Osasuna, biza kurangira Osasuna yitsindiye iwabo ibitego 2-1. Mu Bwongereza hari umukino umwe naho ku munsi wo kwa gatanu. Ni umukino wari wahuje ikipe ya Leeds yari yakiriye ikipe ya Nottingham Forest, abiza kurangira ikipe ya Leeds yitwaye neza imbere y'abafana bayo, itsinda ikipe ya Nottingham ibitego 3-1. Nguko rero uko imikino yabashije kugenda ku munsi wo kwa gatanu. Niyo mikino yari ihari mu bihugu byose mu mashampiyona agiye atandukanye ku mugabane w'i Burayi. Hanyuma kwa gatandatu nabwo hagiye haba imikino igiye itandukanye, aho n'ubundi duhereye mu Bufaransa
hari umukino wahuje ikipe ya Nantes yakiriye Lyon. Biza kurangira Lyon yari ifite ikarita y'umutuku ariko yitwara neza itsinda ikipe ya Nantes igitego kimwe ku busa. Brest yari yakiriye Lorient, biza kurangira Brest itsinze ibitego 2 ku busa. Hanyuma Lens nayo yari ifite ikarita y'umutuku yari yakiriye Rennes, biza kurangira Rennes yitwaye neza itsinda ibitego 3-1. Mu gihugu cy'Ubudage Mönchengladbach yari yakiriye Leverkusen, biza kugwa miswi ku gitego 1-1. Wolfsburg yari yakiriye Dortmund, biza kurangira Dortmund itsinze ibitego 2-1. St Pauli yari yakiriye Stuttgart, iza gutsinda ibitego. St Pauli itsinda ibitego 2-1 cya Stuttgart. Mainz yari yakiriye Augsburg, Mainz yitwara neza itsinda ibitego 2 ku busa. Freiburg iwayo yatsindiye Werder Bremen igitego 1 ku busa, nubwo Freiburg yari ifite karita y'umutuku ariko yagerageje kwitwara neza iwabo ihatsindira icyo gitego 1 imbere y'abafana bayo. FC Heidenheim yatsinzwe iwabo na Hamburg ibitego 2 ku busa. Aho ni mu Budage Bundesliga. Hanyuma mu Butaliyane hari kuba imikino 2. Harimo umukino wahuje Fiorentina yanganyije ibitego 2-2 na Torino, ndetse Genoa itsindwa na Napoli ibitego 3-2. Napoli nayo yakinaga ituzuye, yari ifite ikarita itukura. Hanyuma muri Espagne hari kuba imikino 3 ku munsi wa gatandatu. Haba imikino 3. Real Sociedad yatsinze Elche ibitego 3-1. Hanyuma FC Barcelona ikiyoboye urutonde rwa shampiyona itsinda Mallorca ibitego 3 ku busa, harimo ibitego 2 bya Lewandowski. Hanyuma undi mukino wari uteganyijwe wari guhuza ikipe ya Rayo Vallecano yari bwakire Real Oviedo. Uwo mukino waje gusubikwa, ntago wabaye. Ukiba aho ni ku munsi wo kwa gatandatu. Hanyuma muri English Premier League kwa gatandatu habanje kuba umukino wahuje ikipe ya Manchester United yari yakiriye ikipe ya Tottenham Hotspur, biza kurangira Manchester itsinze ibitego 2 ku busa. Man U itari gukora ikosa kuvaho Michael Carrick ayifatiye, akaba ari umukino wa 4 ibashije gutsinda, aho yatsinze Tottenham ibitego 2 ku busa. Ni ibitego byatsinzwe na Mbiomo ku minota 38 ndetse na Fernandes ku minota wa 81, ariko hagati aho Tottenham yari ifite ikarita y'umutuku yari yahawe kapiteni wabo Romero. Hanyuma hakurikiyeho undi mukino wahuje ikipe ya Bournemouth yanganyije na Aston Villa igitego 1-1. Hanyuma Arsenal ikomeje kwitwara neza, itari gukora ikosa kubera ko ikeneye kwegukana kino gikombe cya shampiyona. Yari yakiriye ikipe ya Sunderland itsinda ibitego 3 ku busa. Ni ibi bitego byatsinzwe na Zubimendi ku minota 42 ndetse Goklas atsinda ibitego 2 ku minota 56 ndetse no ku minota wa 93. Hakurikiyeho umukino wahuje ikipe ya Burnley yari yakiriye West Ham itsindira iwabo kwa Burnley. West Ham yitwara neza itsinda ibitego 2 ku busa. Fulham yari yakiriye Everton
Fulham iratakaza, Everton yitsinda ibitego 2-1. Wolves yatsinzwe na Chelsea ibitego 3-0. Ni ibitego byose byatsinzwe na Parma. Umusore w'igitangaza, umusore w'umuhanga tuza no kugenda tugarukaho. Hanyuma Newcastle yari yakiriye Brentford, biza kurangira Newcastle itsinzwe uyu mukino iwabo, ihatsindirwa na Brentford ibitego 3-0. Nguko uko byagenze mu mashampiyona atandukanye ku munsi wo kuwa gatandatu. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ku cyumweru hari kuba imikino naho itandukanye muri bihugu twahoze tuvugamo imikino yagiye iba. Ku munsi w'ejo ku cyumweru Nice mu gihugu cy'Ubufaransa yari yakiriye Monaco 1-0 amakipe yombi. Angers itsinda Toulouse igitego 1-0. Auxerre itsinganya na Paris FC 1-0. La Havre itsinda Strasbourg ibitego 2-1 mu gihe PSG yatsinze Marseille. Mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma Bundesliga hari kuba imikino 2. Umukino wahuje ikipe ya Colin yari yakiriye Leipzig, biza kurangira Leipzig yitwaye neza itsinda ibitego 2-1 cya Colin. Hanyuma Bayern Munich yari yakiriye Hoffenheim, biza kurangira Bayern Munich nyagiye ku bitego 5-1. Ni bitego byatsinzwe na Harry Kane kuri penalty ndetse na Luis Diaz atsindamo ibitego 3. Nuko byagenze mu Butaliyani niho tugeze. Ku munsi w'ejo hari kuba imikino igera kuri 4. Bologna yari yakiriye Parma yitwaye neza itsinda igitego 1-0. Amakipe yombi yabashije kubona amakarita atukura. Lis yari yakiriye Udinese, biza kurangira Lis itsinze Udinese ibitego 2-1. Sassuolo yatsinzwe ibitego 5-0 na Inter de Milan. Nubwo Sassuolo yari ifite umutuku, ariko ni umukino n'ubundi yarushijwemo cyane. Hanyuma Juventus yarayinganyije na Lazio ibitego 2-2. Nuko nguko byagenze mu Butaliyani. Hanyuma tunyarukire muri Espagne. Hari kuba imikino naho itandukanye. Deportivo Alaves yatsinzwe na Getafe ibitego 2-0. Atletico Club itsinda Levante ibitego 4-2. Hanyuma Sevilla inganya na Girona ibitego 2, igitego 1-1. Atletico Madrid itsindwa na Real Betis igitego 1-0 iwabo. Atletico Madrid yari yakiriye Real Betis ariko ntiyabasha kwitwara neza, yatsindirwa igitego 1-0. Hanyuma Valencia yaraye yakiriye Real Madrid ariko ntiyitwara neza iwabo, yatsindirwa ibitego 2-0. Ni ibitego byatsinzwe na Carreras witwaye neza cyane muri uyu mukino, waragize umukino mwiza, ndetse na Kylian Mbappe waraye atsinze igitego ku munota wa 91. Tukiri muri no shampiyona ya Espagne, urutonde rwa shampiyona rurageretse hagati ya FC Barcelona ndetse na Real Madrid. Zifitemo ikinyuranyo kinota rimwe. Barcelona irayoboye n'amanota 58, mu gihe Real ikurikiye n'amanota 57.
izindi zikurikira zo harimo ikinyuranyo, ariko hagati y'aya makipe yombi n'ubundi asanzwe agira ihangana rikomeye cyane. Murabona ko bitazoroha. Reka tutegereze tuzarebe uko bizagenda. Zifitanye umukino mu kwezi kwa gatanu, nimba bizagera aho ngaho Barcelona ikiyoboye. Reka tubitega amaso, tuzakomeza tugende tureba uko bizaba bimeze. Hanyuma rero tugana ku musozo w'amashampiyona se cyangwa w'amaresultat yagiye ava mu ma fixtures yari yitezwe muri iyi weekend. Dusoreze mu gihugu cy'Ubwongereza, English Premier League. Hari imikino ibiri yonyine. Brighton yari yakiriye Crystal Palace. Crystal Palace yitwara neza, itsinda igitego kimwe ku busa bwa Brighton. Hari umukino wari witezwe cyane wagomba guhuza ikipe ya Liverpool yakira ikipe ya Manchester City. Ni umukino abantu benshi bari biteze, kubera ko ni amakipe yombi asa n'ari mu bibi. Ni amakipe yombi adafite ntafite resulta nziza muri ino mikino, mu mikino myinshi itambutse baherutse gukina. Rero hari hitezwe kureba nimba Liverpool iza kwigaranzura igatsinda Man City ku kibuga Anfield, cyangwa se nimba Man City ikomeje kwiruka inyuma ya Arsenal, nimba iza kwitwara neza ikabasha gutsindira Liverpool wayo kugira ngo ikomeze kuruse ya shampiyona yo guhatanira igikombe cya shampiyona. Ni umukino watangiye n'ubundi Man City irimo irarushwa na Arsenal amanota 6. Rero igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, ariko mu gice cya kabiri Liverpool yaraje yiharira umupira ku buryo Man City kabisa wari urimo aragira ngo irimo irakina ituzuye mu rwego rwagaragaraga. Buri wese warebye no mupira yabonaga ko Liverpool irimo iradomina uyu mukino. Hanyuma rero ku munota wa 74 haje kuboneka kufura yaje gutsindwa. Igitego cyiza cyaje gutsindwa na Szoboszlai, igitego cyiza. Umuhungu ujya utsinda ibitego byiza imipira y'imiterekano ajya yibasha. Rero aza gutsinda igitego gitanga ikinyuranyo hagati y'amakipe yombi, ndetse byagaragaraga ko bishoboka kuza kurangira gutyo ari igitego kimwe cya Liverpool. Ariko Liverpool yaje gukora ikosa, ijya kudefanda ishaka kudefanda icyo gitego. Man City nayo irayataka. Hanyuma ku minota 44 Silva aza gutsinda igitego cyaje kongera gusubiza umupira ibubisi, bibinganyije igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma ku minota 93 haza kuboneka penalty, umusore Haaland ntiyakora ikosa arayitsinda, ikinyuranyo kiba kirabonetse. Man City iba yegukanye intsinzi yo ku mugoroba, ndetse byanashobokaga ko yari no gutsinda ibitego 3, ariko kubera ikosa n'ubundi ryakozwe na Szoboszlai wari witwaye neza, ariko biza kurangira nabi. Akora ikosa ryo gukurura Haaland, biza kurangira n'ubundi abonye ikarita itukura. Uwo mukino uza kurangira gutyo ari ibitego 2-1, ibitego 2 bya Man City kuri 1 cya Liverpool. Rero shampiyona y'Abongereza nayo n'ubundi birasa naho byongeye gutanga amahirwe yuko hakirimo kurushanwa, hakirimo gukompeta cyane hagati ya Arsenal ndetse na Man City. Urutonde uko rumeze, Arsenal iracyayoboye n'amanota 56, ikurikiwe na Man City n'amanota 50. Urumva haracyari mu kinyuranyo cy'amanota 6, ariko amakipe yombi afitanye umukino. Rero biracyashoboka ko Man City yakwigaranzura rwose ikaba yanatwara igikombe, ariko amahirwe menshi n'ubundi aracyafitwe na Arsenal. Rero
Man City niyo ya kabiri, Aston Villa iracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota 47, Manchester United ku mwanya wa kane n'amanota 48, Chelsea ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, Liverpool ku mwanya wa gatandatu n'amanota 39. Eshatu za nyuma zishobora kumanuka ni West Ham ku mwanya wa 18 n'amanota 23, Burnley ku mwanya wa 19 n'amanota 15, Wolves ku mwanya wa 20 n'amanota 8. Nguko rero uko byagenze muri shampiyona zigiye zitandukanye zo ku mugabane w'Iburayi. Ubwo nawe uratubwira uko ekipe yawe yitwaye. Hanyuma mu yandi makuru twihuta Bruno Fernandes kuvaho agereye muri Manchester United amaze kugira uruhare mu bitego 200 mu ikipe ya Man U. Kuva ayigereyemo muri ibyo bitego 200 yatsinzemo ibitego 104, atanga assist 96. Urumva ko ni uruhare rwiza ku mukinnyi nkongu. Abandi bagerageje gukora amateka nk'ayo ngayo muri Man U ni Wayne Rooney mu mikino 295 yatsinze ibitego 133, atanga assist 67. Bruno Fernandes nkuko twari tubivuze mu mikino 314 ibitego 104, assist 96. Cristiano Ronaldo mu mikino 339 ibitego 144, assist 56. Ryan Giggs mu mikino 424 ibitego 90, assist 111. Paul Scholes mu mikino 564 ibitego 138, hanyuma assist 62. Hanyuma Cole Palmer nyuma yo gutsinda hat-trick ku mukino bakinnye kwa gatandatu ubwo batsindaga ikipe ya Wolves ibitego 3-1, umukino ni ukuvuga ngo kuri uwo mukino Palmer yari yujuje umukino w'ijana arimo arakinira ikipe ya Chelsea. Muri iyo mikino yose uko ari 100 amaze gutsindamo ibitego 52. Ni umukinnyi mwiza w'igitangaza, ndetse n'abandi bakinnyi bagenda bagarukaho birahira. Umukinnyi mwana mutoya ukomoka mu gihugu ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, ufite imyitwarire myiza mu kibuga mu ikipe ya Chelsea. Hanyuma rero nkuko twari twabigarutseho, Michael Carrick kuvaho afatiye ikipe ya Manchester United amaze gukina imikino 4 yose yarayitsinze, ndetse ni ukuvuga ngo kuvaho Carrick atangiye gutoreza imikino Man U amaze gutsinda imikino yose uko ari 4. Muri iyo mikino afitemo ibitego 9 ndetse na clean sheet 2. Urumva rero ko akomeje kugenda yitwara neza. Hanyuma mu yandi makuru muri no weekend tuvuyemo, ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyane yamaze kwibikaho umusore ukomoka muri Turkiya witwa Kenan Yildiz, akaba yarasinye kugeza muri 2030. Hanyuma rero ku mukino Man U yatsinzemo Tottenham, ni umukino nkuko twari twabigarutseho, ni umukino kapiteni wabo Romero yaherewemo ikarita y'umutuku nyuma yuko akandagiye Casemiro, agahita ahabwa ikarita y'umutuku direct. Bivuze ko rero azamara hanze imikino 4 ari hanze y'ikibuga.
muri iyo mikino harimo umukino bazahuramo na Newcastle, harimo umukino bazahuramo na Arsenal, harimo umukino bazahuramo na Fulham ndetse n'umukino bazahuramo na Crystal Palace. Urumva ko ni igihombo gikomeye ku ikipe ya Tottenham Hotspur. Ku mukino Al Nassr yakinnye ejo bundi kuwa gatandatu twageze muri Arabia Saudite. Ni umukino wageze ngira ngo murabizi ko hashize iminsi Cristiano Ronaldo asa n'uri kwigaragambya avuga ko hari ibintu adashima muri iriya shampiyona ndetse bigatuma adakina imikino, amaze gusiba imikino 2. Rero abafana bose hageze ku munota wa 7 bose bazamura ibipankarte biriho nimero 7 bisa naho bifatanyije na Cristiano Ronaldo muri iyo myigaragambyo. Bigaragara ko Cristiano afite byinshi yahinduye muri la shampiyona. Ni nayo mpamvu ubona abakinnyi cyangwa se abafana bose basa n'abamuri inyuma. Rero reka dutegereze turebe uko bizagenda. Nyuma y'ibyari byavuzwe ubushize bavuga ko Cole Palmer ashobora kwerekeza muri Manchester United ku munsi wo kuwa gatandatu, nyuma yaho amaze gutsinda Wolves ibitego 3 wenyine kuri post yapostinze kuri Instagram. Fernandes, kapiteni w'ikipe ya Manchester United, yagiye ahandikirwa ubutumwa aramutakaza amubwira ukuntu ari umukinnyi mwiza w'igitangaza, avuga ko ari umukinnyi udasanzwe. Abantu bamwe bati arimo aramuresha kugira ngo abone uko amukura muri Man United, ariko se byaba ari byo? Ariko gusa ni umusore w'umuhanga, buri wese yashima imyitwarire ye. Tugenda tugana ku musozo, amakuru yandi arimo aravugwa hanze y'ikibuga. Amakuru avugwa hanze y'ikibuga yandi ku mukino Man City yaraye itsinzemo Liverpool. Ngira ngo abawukurikiye mwagiye mubona ko umunyezamu w'ikipe ya Man City yagiye yitwara neza. Ni umunyezamu bigoye ko wapfa gutsinda ibitego cyane cyane ku mipira yo hejuru. Ni umunyezamu mwiza. Rero yagiye yitwara neza, akora amasave atandukanye. Hanyuma umukino urangiye Pep Guardiola yamwegereye aramubwira ati uri umukinnyi w'igitangaza, aramufelicita, aramubwira ati uri umunyezamu w'igitangaza, ndetse akajya acishamo agatebya, akajya mwigana uburyo yiramburaga mu kibuga arimo arakora izo save. Rero ni umunyezamu w'igitangaza, umunyezamu mwiza, ikipe zose zakwifuza ku migabane yose itandukanye. Hanyuma rero tugana ku musozo, umukino Bayern Munich yatsinzemo Hoffenheim ibitego 5-1. Harimo ibitego 2 nkuko twabigarutseho bya Harry Kane, umwongereza umaze gukura nawe utakiri mutoya, ariko ukomeje kwitwara neza muri shampiyona y'Abadage. Hanyuma ibyo bitego byaje kuzuza penalty. Ni ukuvuga ngo kuva agereye muri iriya kipe amaze guhabwa penalty 22 agomba gutera. Izo penalty zose yarazitsinze. Ukuvuga ngo afite ibitego 22 byavuye muri penalty 22. Ako nako nakandi gahigo kiwe, kuko penalty zose uko yakazihawe nta penalty nimwe arabasha kurata. Rero reka duhinira ahangaha amakuru yacu. Amakuru yo nakagaruka, ndetse n'ibindi bikomeza kugenda bivugwa turaza kugenda tubibagezaho mu yandi makuru yacu ari imbere. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye. Dukomeze tubasabe kudushigikira mukora subscribe. Hanyuma twizere ko umunsi wanyu uza kugenda neza. Turabifuriza guhirwa kuri uyu munsi w'intangiriro z'icumweru. Dukomeje kubasabira gukomeza kugira ibihe byiza. Mwakoze, Imana ikomeze ibarinde.